tiya na isab kita magbalik iye tutorial yakan. Bangsa ingge pag-transfer load sawa to Ju Pilipinas. Pagelo sa ek ka magtilaw si kite, si Kuwaito, tiya na hinangte bangsa ingge pag-transfer loadin step by step. Okay, dehelo check tebi rahu bang niya duke load tebi. Load nin 10 pitu ni load ni okay. Ubus pitu kita bi hap message. Pag to si message, si new message kita bi he, tobok tabi new message inin. Pag to kita si new message, tobok te iya number inin 133 steris ubus code Pilipinas plus 639 iya code Pilipinasin. Ubus dane papite bi iye sirohin. Pagi ni ane 9 ne number Pilipinasin 9709 00 1201. Oy, sala. Ubus bang pinabuon nun dahatos sin Pilipinas tobok number 2 pege bang 50 du number 1. Ubus si number Pilipinasin isteris iye balik. Bang pinabuon nun dahatos suat tobok te number 2 sa inin. Ubus pagpabuhan ha Pilipinasin 801500. Sen agad te nati ana iyetek ka. Pag nansi ini matek ka teksinin reply ten mag yes hadja kite. Tobok te y yes. Sen naubos tiya ne iye ngagad kite pege pinaprocess na iye pag transfer te lorin. Na kuito hilang na iye load sikitehin 10 pitu mian 10 dambua mahilangin pege dahatos load Pilipinas pinaboten. Balik kite pitu hap load check tirahu bang piye sa load ten. Sawa ini ne sawa STC na niya pe ennem real pe niya pe load ennem real pa transfer te balik 50 load Pilipinas. Sulat te balik iyan ang belin nan si inin pinapahap duk gay mali pege dambua dua pinabuhanin load den dahatos 50 pege 20 real iye load so bang pinaasik ni menjadi 10 pitu sa papahap te iye balik pagsulatin pinagtawa-tawa. Pinabuinin 50 load Pilipinas ubus isteris number 1. Bang number 1 iye 50 load Pilipinas, bang number 2 dahatos iye load Pilipinas. Sente tiya ni sa reply nen 50 ubus garo niya sa dito bokte mag yes hadja isab kite ko dehel lumiaan do. Nabus transfer ongoing na iye, pinaprocess na iye. Okay, transfer complete successfully. Na iye endo hadja pagpasen load ha Pilipinasin check te balik bang niya pike talib bi load te. Now 1 real sa talib bi iye load ten. Nasay endo mi idol bang sa inge pag transfer load ha Pilipinasin. Tiya tu step by step load sawa inin. Ga lamod Jane or mobile. Eroy katauhan kun sawa pigi iya maniya sa akuhin. Si may aamro magtilaw bangsa inge pag transferin payaman bisa iya video to step by step tiya dutu ukemon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Inin tutorial yakan sawa.